Halo pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, kita berjumpa kembali dengan channel saya Ayah Alasa. Tentu dalam konten yang lain, seperti yang sudah teman-teman lihat di atas, Ayah Alasa sedang menyapa hari ini dengan konten yang agak berbeda. Kalau selama ini saya agak mengupload sebuah lagu-lagu terbaru saya, kali ini saya coba akan selingi dengan satu konten, yaitu tentang cerita-cerita zaman dulu. Kalau ada istilah orang Kitanyas mengatakan sebuah mane-mane. Saya mencoba mengingatkan kita kembali bagaimana dulu orang tua kita mengajak kita untuk mendongengkan kita, mengajak berkumpul semua anak-anak untuk mendengarkan cerita pada orang tua kita dulu. Maka kali ini saya mencoba mengingatkan kita kembali akan hal itu. Dan yang kebetulan hari ini kita punya salah seorang narasumber yang sudah cukup, boleh saya katakan, sudah mengerti dan paham bagaimana cerita atau dongeng atau mane-mane para orang tua kita dulu di zaman-zaman yang sudah lampau. Maka kali ini saya menghadirkan salah seorang narasumber kita. Silakan langsung nanti beliau yang memperkenalkan diri. Selamat datang, Pak Pasrah. Selamat datang. Ya, silakan memperkenalkan diri bagi pemirsa kita. Nama saya Evolinus Hulu, alamat Desa Omolata, berpendidikan sekolah SMP, tamatan SMP. Jadi, ya udah ada nomor batu, dobu kebudrauno, onomatua, ba tinonogu ama Pasrah Hulu. Di situ, Pak Pasrah? Evolinus Hulu. Ya, Evolinus Hulu. Ini juga salah satu tokoh masyarakat di Desa Omolata, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara. Baik, Ama Pasrah, Lalu, kira-kira hadiah cerita atau mana-mana dah baju bakadai? so sabua zitola usampaikan mana-mana ade. Jadi sese la tuno-tuno ira satu atami funa. Asese puro tadao na mga huli na amada inada, bakabu, ba gasa-gasa ba sosogodan niya, malamane da ira satuada launo bu ay newa fatola sosogod tatala pamanu-manu. Duhu. Jadi sosa pamanu-manu ade edaono simiki. Simiki. Dah judulnya apa dunia. Simiki labu. Simiki ade ne niha sito sasa. Lau. Toroy iya bagatua. Metoroy bagatua ba ikaw sa buwa kanya ba anidano. Meno ikaw kanya ba anidano ba wag-baga kanya nidano no uhaw-haw. Lau. Samu sama ko tohare no razo moroy ba gatumbuka. Labu. O no alabe mano nasiwa. Anak atau sana si mana? Ato Asal labu. How no alabe mano go. Kau malam mana? Nona razon razon begini. begini. Labu. Edo moira modri lata unoy ni dano megeno khozimiki. Jino baga-baga ni Baga di dano. Ada. Modri ira ba la puas ko ira mo. Labu. Ifai simiki imare do dunia. Alai dra odra futida. Ha wala ta unoy gigu idano ba fa ho go ye. Labu. Ya itu abu tu dunia. Me abu tu dunia megeno to hare de. Imanete uko dia khozimiki ade hana simiki. Hata kurwa abu se dudu. Lau. Iyo hipte si dunia no hogo ba aga kuidano ade. Bai sa tafuti dalo la ilawa ku kuidano do la moti. Ibi sala la ina tola ku lumoti ira sekali tu. Iyo khanyate au hata. Lau. Ha bai ubina ku kaduro. Ya ada teu dulu. Ye kaduro. Ada. Labu. Imane balau beo kaduro basala dana ine. Hadi ala ina hadi mai ramoti sa baga kuidano. Beu dulu. Beo kaduro. Labu. Mau sozimiki no megeno male ba moi halo kaduro kene ba heli-heli. Ibe de ufalabua. Aku fangawai beu. Ufalabua. Labu. Imane bahiri sa dana ala matola lemot ira. Imane te iya ba ya o to si boy mo. Baru namai draw katanya la ila lahemu. Labu. Ba la ila tanya bayang ko
zanga ihadani halo uhura. Mhm. Te umegeno ba itu ginarudano umegeno. Lalanya babe amoi soni halonia. So selendang dan futida. Oh, selendang. Selendang. Aha. Bermu afida futida. Anak, ibalu. Wira uraya megeno. Noa meno irugi no megeno pada futi. Drafuti no megeno ke ba mulangi-langi bani danu. Ada. Sida sio megeno. Sida sio no megeno. Ibalu. Labu. Ite mai debi mano selendang sapu ate megeno. Ote fautu bai sapu amurusiaki. Selendang megeno. Selendang megeno. Aduh. Ido biba itare mano fita ba rudanu megeno. Aho, lau. Imane kazimiki, lau simiki. Haya es selendang da. Ihada kuna tau. Iba beau. Iba lelabato tadi ben moti ta khwe iba. Lau. Yelo le sapal tadi ya, ila lelabato tadi da. Simiki da so pena veti. Oh, beti lau. Siwa mabua. Aduh. Ite ma ibe selendang megeno tani tu sibai. Babeti megeno. Babeti megeno. Aduh, lau. Lo ibe tani hawa. Aha. Ah. Lau. Ya itu. Mo ya saya ifai di bawah dalam begini. Ila aku tu debuti. Ada tu orang mege memo fan dra talifu sebuti dah. La fakke selenda mau puira. Lau. Abu tu debuti no begini no bai. Ila simiki masabut tu debuti. Dabuti megeno. Siakin Siakin. Lau. Mo iya yo sana widano iya. Mo iya ko buti hana futi ba toroi dra uku. Imane futi ke dayo olaroi dra uku. Selendang dulu hadoi. Lau. Yo ai bisa kalau tu kembali ba. Na toroi dra uku ke bata bala ti ababu. Imane futi ke dayo ba. Yo soblo pro tu. Imane smiki ba nalifati ba tu deu ba mo ito panahagu. Lau. Imane futi ke dayo ba. Bisa kalau tau. Ibala ka dia bali. Le hadi zaza hani nga bata. Eda fau ira no miki. Moira banomo. Moira banomo. Zimiki. Lagu. Nah zimiki da hatugala. Anak. Hatugala no ni hasito sasa si bai. Itu sasa. Lagu. Ya da no megeno ba ara fau ira. Ire ke fe fau ra boi tubu kara no satua. Ah, boy mau balik lagi Mau no? baru be. Anak. Lagu. Lagu. Baru ira. Ya itu ara meno fau ira megeno le pernah ibe eno no kusi ke futi ade simiki. Bermegeno ba selera ba peti. Selai dapat peti tane to si bai daw. Anak. Lalu pernah ibu kai veti tane to ade simiki. Simiki. Fatwa lah hati dan ya ibe eno kusi kasi kebuti ade simiki. Ada labu. Samu sama aku imane simiki kebuti. Hefuti. Ebi sana mo ito fagai bu. Marasi tabalik kota. Lau. Imane kenya futi balabale. Eda lati fakamo yang irai go simiki daa. Wa ono kusi daana le pernah ibe emiki kebuti. Berapa asa tu dunia no megino bangai ga ini ya. Ya me eno kusi kebuti. Aduh. Eda no megino ba. Odo irugi no megino zawatunia simiki. Simiki. Fakai ga Iya iya. fakai labu. Imane futi kenononia. He ono. Baru silalo misura obada. Bahime tu kurang. Alu ko ibo kai beti tani to adre papau. Labu. Hadiah si ikoni binonia kedare. Imane ononia. Boy le mama. Ibo si ta bakagu dene ba ewa pakita. Lau. Murlo ira ibo kai dau. Duh. Atau ita. Kalau ada rak kozimiki. Mani batu tadi ya. Imane banguma hadiah salo mau fiuri gua deh. Alu kalau aku tak. Mani-pani batu tadi. Mani-pani batu tadi ya. Aduh. Mau lihat? Labu. Baru dah begini no ibu kai fefu beti ada di futi. Iya seledang dia sini kita ana ya iya sazobini Selera kumeke. dah apa bali dah aku dari fusegusa. Aduh. Ya itu no begini no. Toko babatu he sini. Simiki. Ibu kai babatu he no begini ono futi. Ono buti labu. Imane futi duhu drago asili wasibai ufakau drago. Beka onu mana? Ira tali fuse kun oha dora. Duhu.
fau kena magu bakalinago. Mhm. Ya odo benumana asilia odo gosa. Mano pa ka gumige mano bini seleda. Seleda kuare labu. Mano futu te gumebe ka mano kusi. Umane ha mano ire bokai beti tani to. Tana tok ada duhu. Haya seleda ya da asa urusi dong mo fana ko dali fusego kena magu kanina. Wihal lagi seledanya saya. Uyal seleda dia sa. Ada labu li. Imane simiki bai ofano. Ibi samulo ono da ade. Marasi banumana numoda. Imane sila tolalo asapalo mga buli ko kasatuan. Ya. Ya ya dano migeno mohopo puti. Lau. Yesus yo fana mo ya bahugunohi. Imane simiki kanya hefuti. Bidi afogua. Imana Zimiki. Imane simiki kanya. Wow. Ila hana na bidi afogu. Ihale bunia no migeno ba ifalia ba igalogo. Isibosito ba dan. Tu balik afo. Tu bali afo. Aduh, labu. Inga na simiki daw sa. Aha. Ada ko no migeno ba idele fo hogo no migeno Kedabuti. futi. Malo iya kena mania razo ba siraya ba ka tubuka. Dan la sopo kanya iraman ya televisinya. Yo so mana daw ko salamata. Iyo ya odo adrene no la hale da odo bagatua. No la tago seledang. Ba no la bini ado. Aduh. Ba ya da mga buli to boro may abela wila seledang. Ada ko no megeno abu do dezimi. Megege iya megeno. Me abu do dunia mo iya bagatua silun haniha. Wow. Fa abu do dunia ba iya nusi no megeno khania ba no fano huti. Huti kenia. Ba abu do dunia labi sondorogo ononia. Dono. Labu. Lara falu kaya boroi. Aha. Boroi da no tefesu. Tefesu bagi. Lau. Do isofu ko boroi hana rogo. Imane walau do babesu. Luila hadia ba tolaman ala bro do babesu ada. Aduh. Hama so rogo. Ia sabu tu de rodo ade mangaru-ngaru higu futi. Luila iso ilau ia. Imane mama ba hebi samono dohu. Iba mai do walui. Labu. Imane boroi begeno. Simiki. Hebi sana toto rodo. Le mana toto rodo nala hadi be khegu wa hono dodo. Aha. Ada por ya udah sabu tudo. Aduh. Ia hani hara so da ugo. Ia raso bagatu buka. Labu. Ia wila ko da. Mau bukan nu. Kan bener. Iya bikin oporo bikin. Ila baru mikir. Anak aduh. Mau bukan nu ko da. Aduh. Lau. Bayar odo mau bukan nu. Labu. Ia bala. Utoto sa ugo. Ba fazazi tai. Oh hidra odo ba na hara so adu. Aduh. Lau. Imane bala. Ia bana fali mo rogo yo pagi. Gimana kenia? Imane sini. Imane boroi bala. Labu. Itu to no migeno ba Bebe kedalam. boroi. Aduh. Imane boroi. Ada so aya uri ro. Aduh. Ai fadau baba mate. Imane khazimi ki bala. Damo ita ba ko gabigu. Ena tola ifahal ko danya yesuso na harazo. Narazo bagatupuh. Baga tupu. Aduh. Iba ko hegi ko. Imana? Proy. Imane boroi. Aduh. Manoi iya manoi keno ba ho ge siao. Ada ko boroi baru kenau ka. Duhu. Laru gi fena golaya maganu. Aduh. Imane gana bo ke boroi. Hani hasa mahwa lau si ade. Hadi ada ke boroi. Ada aku da. Labu. Imano hele gabi. Ya odo ade ne lemano ai fababi suda. Natenga simiki ade. Oi tolong di dalam. Oi tolo ni rao, bai bunu ya lelene. Bai bunu ya sai. Ya bai sebelum dah bau ai ne oro foto. Ya bai ya bagi ku kita ni. Ya balau hana desa. Lau. Sa tahu tu tadi apa? Oh so kan nugu. Imana megeno kabega Gabe kan nugu mikino. Aduh. Lam. Meno si mene da no tolo ni rao ba. Dobe ya bagulu-gulu buku.
Imana begini kabeta. Imane kabeta kanu. Aduh. Ite mai fabu ya bagelu-gelu pu nia kabeta kanu Zimiki. kanu. Aduh. Lara batu hare kanu. Mohe daya pinnan ya heina. Hada semua muhalo silosi mo pada. Imane hadia banu bul hadoi. Ibini yo balik. Baru hai ila tani ko kha. Ai alo banu. Kanu buta baru kanu buta ulo foi mursa. Mana? Ini baru lagu. Ya to ba fuli hau ke ina kanu. Imane he ono ku. Si dunia ai so. Bahis tani iya. Baru fasasi raga. Lagu. Nala ya ba taba pagi poroi ade mau buta. Aduh. Ba mau buta da ngoni da. Dan megano ba iba lawa na luwa ya. Performa ya ke kui. Imana kanu. Imano kanu. Aduh. Ada itu to no megano ba gelu-gelu punya Zimiki. Ibeto. Ya ba ya. Lagu. Baru no fasasi raga. Iba lawa luwa ya sa. Ia soni wa aku ke. Ai fasau ia khrazo mawuda. Bagatupuha. Beraya ia I alu-alu ibu omonia futi. Iba isa mo tahu balik, isa na mo fanu raso tanya. Ia ba awa kanya tanya ina kanu sama tingi Zimiki. Oh. Ya ida no begeno ba mo ia fasau no begeno ganda go Zimiki begeno. Pada lalu gino begeno hat no murazo. Ia ke Zimiki kanu, ia babai fau ita. Berabel-bel tanya benu raso, letak tu bisa nalu ewo pagi. Duh, lagu. Ia bayar sododo, ia ba aku dete hili-hili gua. Dong itu bah kenya so tamu. Mau so kanda benu begeno ba numalia yo mo ba raso. Lagu. Ia heraso. Ia hana. Ganda bo, masodro. Ia so tamu mo bayo. Mangan ngalui fomonia ia. Lagu. Iyo sanga ono kuda sanaku ino ono kuda Siaki menoda siaki menoda anak ha. Edo Wow. iya babai bunu iya ni. Iya lah lu sa utaba begini sa. Imana khada raso. Imana khanya raso. Iyo utaba begini sa. Utaba begini sa. Aduh. Iya boleh lo fasasi ni nakukan lo bukan ni. Aduh. Wow. Na utaba begini ba ni nakukan lo saya ofo na utaba begini ba na tetaba begini ya. Wow. Iya bala. Lu utaba begini ya. Bahisa ini so hukumannya ke. Iya tak. Iya so ke kuda numuhba. Wah. Dau fasabili siwarubi. Lau. Silobo ida fasabili batanya widane ifuli bahabarubi ado. Fulio sarak. Ifuli sarak. Bai so tahu nu. Anak ibaru. Bana te bai tahu. Pak we saya. Uwe apa begini ya. Ini. Lau. Berdebai pahagan do Zimiki ada. Imane Zimiki kana yo basi mai dabe Zimiki. Nomoi do khorazo. Ba so kuma kunya. Lau. So kunya ada numuhba. Bau fasabili. Bau sarak. Aduh. Ai ba budu do Zimiki. Bisa mau sarak Dia bisa mau sarat tahu bahwa olah dengan teknologi siwaru ala. Ada kalau begini ba berwa udah do Zimiki itu ba no begini yo saraku. Lau. Ba yo saraku saya kukunai. Tahu rumah. Kawan lagu. Oh kita ide dalam rumah balik. Bawa itu bini to baru dulu. Duhu. Me yang begini. Bawa gigi niat to hari laboha. Lau. Imane kena laboha hana Zimiki. Le laboha abu sih itu kuda. Ni wa bagi saya do ada dalam hati ahori wa buloi dan muhabat Dan akras. membuat akras aduh. Iya kena laboha abu dedek drum. Awai so gemah kebu. Nah, imana gini gila boha. Laboha. Mau sarang ku do bibu sidu. Aha. Leiru kita nyawi deh. Aha. Aduh, lau. Hadia sama laboha. Beo magusi wahi. Fasabi dia matatu. Bafai kita ni nal oni ira ka tu bata. Aduh, lau. Ada ku raso yang mungkin soya lo. Ya iya. Mo Zimiki ifai gi furi no muraso. We se ko siwahi to do. Ila begini sih mikir dah. Ila Zimiki. Aduh. Ite bai halu no begino ba fakar. Aduh. Ite bai fasabi no begino sa ba jita pai ni fasabi dan mo ba. Dan dia bawa begini. Siku usa.
Motor kita lah Ya itu lah buha batu malu si gede. Oh ya si bayi. Aduh. Tisok ke kahe no begini tu. Aduh li. Wow. Imane lah buha ba. Ya tak ada fama adanya kursi. Abu suraga. Bama tutu dasai. Dan yang mau buat Anu buat. Aduh. Oh ai fala anu begini ba. Imane lah buha ba si medan. Meno ere kita kata tu mazu. Ba fuleu be ma kursi ma kisu dan mo fano ka kisai. Nama fama tutu itu dan. Abai dah usai. Duhu labu. Imane simiki balam. Sona sa situri ko si makita migi ufakan tu sa. Hana, lau. Ai fama ngada la buat sifun begino. La ulit bai to goi ba. Dan yang mau bikin Kita mau ba begino ba. Ai teru begino. Lazar zara bala to terugo. Lalu kipe epe begino bala terugo sto. Hadia ke ba hasab waza. Lawai. Wahai, lu tahu nu tan mau ba begino mane ya migi. Labu. Imane simiki ke kanu. He kanu. Ayo pakal ke raso nu abai halu. Aduh. Moi kanu ke raso. Imane hukuma zimiki ke nu abai di halu gui. Bah ya da asa fangabuli omonia. Yolo. Ni wa ku kena miki besi onu. Tanowi da. Lu ikuti ni wa ku kena. Balu siai. Abang si bai. Besi ulusa. Le sabai tugasnya ke kunusa. Anak ibaluku. Sona sa. Anak lau. So daga adrigoi. Udah simiki. Siyo ngabua. Labu. Imane razo ba oba kanya ya ina sa halu niya ko. Na te bai dania I o halu goi ko da ba uta ba paginya su. Lau hati di halu betul. Iya ada tau. Iya bahaka ita ko guidan badagare. Anak apa tuh labu tahu ni tadu Ya. raga ya. Tahu. Labu. Ya itu nu begino ba I sara ko daga ko simiki. Iya si mane da ana ya ina sa halu. Fo osi ka gunidan si wa daga ade. Aduh. Bana wila fo osi ba ba ko. Bana te bai ba ko ber utama pagi ku. Ewa pagi usai situ. Labu. Imane simiki haba ya si bai ko si to bali fana raiko. Ai sama to lamu isi ni danu ba daga. Badaka. Oka tula. Agak kuto dah ya. Agak kuto. Labu. Mau so ya bai coba bai hudro bai danu bai fasawa ya yu atula sa. Deu hadu itane awak. Lidan. Abu to dania. Labu. Ba bebe danu banu so ya nasa. Me abu to danu megeno larai bai faruga ya bai wa. Aduh. Labu le. Yo kenya bai wa yo hana simiki ma miki keta uku. Fai so bai wa to ila ko zimisi. Anak. Ina. Lau. Ya abu to de buta sale bai wa. Hai sama tola mo ni danu badaka de boga tula. Ia alai dobro. So manolo batau. Amai obe ku kaduro. Daw ini ada. Daw ini ada apa yang Dia ke dulu. Dia ke dulu. Ada pun sakali ufale kadra auto baraga. Aku rie iguligu. Messi waraga ada ku sio ngapa be ku kaduro. Daw ini wa. Daw ni apa ya? Apa wa ke Zimiki. Daw ni apa simiki. Ada kalau begini ba labari. Ai sama tola tanya daw. Ni ba asala o ni wa aku. Ba sabalu fefu ragata afun ni da. Afur hutan. Lau. Ada no begini ba muy ba kabay o ba kagasi sa buwa. Iba fay gili. Tema isinidan. Mau so simiki ba yung gisto barindan. Tesi usagoy. Ifa sa iyo duhu. Afur hutan. Afundan. Ada. Labu. Iya ba aduro me. Bro, sama tulatan yang fa du gule do ba. Mori guli. Ada ke barazo ba furi no mo kunya ba ile ka tulo. Kapseda dia meneras. Razo. Duhule. Ono no razo yang mogoy. Kalau balo ya barat to I afundan. Labu. Dan no mekeno ba muy an simiki. Iya ba ya me ba isi ke gu ya nesu zi waluto Waluto iba apa li buka ke pulau wa bro wa hori guligu Tuh. ian megeno I bayo megeno ka dulo meno ian megeno ite mai fa gule ian megeno ba bebe ya bata ba fakal gaul ada ko ori fakito Labu. iba utang bidan se ada bara ba na uida na meno baga sa ibaga apa sa posa
Irego orang furbif. Afun Aduh. ikaw di nomegeno sui kanobo. 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 Wabay hanobo ko ay pakraso. Imane kanobo lap. Lap. Lusiru kita no binasa. Disuruh besi ono. Lusiru kita besi ono. Aduh. Imane raso iyo habal sibay. Besi ono juga bisa. Besi ono ni wakusa. Anak. Ay tegaya da kan ya. Lap. Bumasya mo halo na sata. May fake aduh sabili falile ka to ka. Alo hati aduh badan Dan begino. komentar. Duh. Tabay magarangi raso iyo hati ata. Lap. Ada mana luar wata tadi. Nasi mana ni hari dengan yang biasa. Ya, sekira begini hata tadi. Labu. Ya itu. Ini masih beda. Minum apa hello sebuah tugas muka. Ini hati tak? Ia nak sedratannya kamar esok mau tu umum. Aduh, lau. Pate itu so. Bate esok. Bau bekau umum. Mana lo sedap tak apa juga. Abu atau liya? Abu apa? Lirai mo iya. Lirai mo iya? Aduh. Ya itu nak pergi nol ba. Ogami mai pusai. Bergote ogami. Abu tu tanya me iya pada sui. Aduh. Oh ya itu yo mo sara so bodo to manania. Tuari lefu. Mana? Lefu no me no ba. Mo bo iya ba di so simiki. Mo hede ko simiki. Ha na simiki. Ada butuh tu. Ada sa bodo mo ada. Aduh. Iyo ni tababagi do to bersai lefu. Ada pur ya odo adrene a hori ai u halo goi goni bera sota. Masa pot ta abu sibai ke guda mana ta. Aduh. Ya ta ta ba. Iyo baru iyo ke ku ye so bate e homo. Iyo au ha ta. Mana level begini? Mana lefu au ha ta. Alam ni. Abai i do bunu bro sakali. Balasi ko tanya iyo so mola hola do. Ada soya. Pedro do bapak tu tu. Be ba ha ku. Baru ibu no tanya. Anak. Be ba. Pedro mana do ku. Mana no Pedro do ku. Oh he de sai au ko raso. Aduh. Hai rugi pas busi odu. Omo po ya banu fulu bapak tu buti. Buti bikin apa mau dia? Mo dia. Mo hola lufu no megeno. Lah. Anak yo ya ya dasai. Ni fatuna lufu megeno ta. Oi Pedro ya ba. Waduh. Anak. Imane no megeno smiki. He raso. No sir. Aduh. Iyo fai gina ya iya wa. Lau. Na tenga ya tanya ba au balatu. Ba au gari. Lau. Unu. Iyo ba au Pedro ro. Mai fai gina megeno raso. Raso. Imane no megeno ya iya. Ya dana. Ai ne yo. Hono tadi sewa. Hono tu dia. Aduh. Meno ahori a halo goi ge halu sabwa. Aduh. Ufai ki bara so ku ade a hatu sa ai ra automate. Anak. Ija bikin no ilah. Bisa begeno. Baya uge tola o halo goi ge halu bara so. Waraso anak. Ija bikin no. Bisa bikin no. Jimiki baru. Zimiki begeno. Aduh li. Ia da ana fefu ga matrewagu usara ku. Fatola matedo. Lau li. Apa musuh Jimiki sedang? Oh musuh tu zimiki. Duhu. Ada bora mesimiki no megeno sila israt dunia. Israt dunia. Itu dunia. Duh. Israt dunia. Batola go ini percaya raso. Raso. Aduh. Mati baida isabu piraso bolota. Babolong tau. Bolota fefu. Ada vai ka kauni fefu ni banua raso. Raso bikin no. Iba upaha kami ma fefu ono banua ka matriwa. Aya esimiki adrene vaya ia sai sama tohu fefu lala. Lala halu faraso. Faraso. Ila tola muda tau ia bana raso ta. Bora me fefu hadiani be egu tugasnya adre. Ahori mano tola ia siwai. Hadia kono megeno ba ila halu anu megeno sai. Mayo ko ha ko wasa sibua. Aduh. Simi kino megeno tinga sai badal so ia te bana no setugala. Yon male megeno i numalo ia bana raso. Raso makatubuka. Makatubuka. Aduh. Adro ofeta ya da ana raso makatubuka. Ya ya da anu simiki ofeta ya da. Ulu si meda manu-manu. Nata olohesi baba auri dana ga mapasrah hade kira-kira ta foi luahesi ia.
Ya, udah menda ya kira-kira menda. Yo feta ya bawa ori data si mene. Apakah kalau temannya bisa bawa di miki ada mungkin le ada total kaman ini silumana. Ya iya. Babar informator lo malai betul mana. Bisa giluhan nama betul. Eluahannya mana-mana daana bereta na latuna-tuna satu badrauno. Ya iya daana ena tola soba asabar. Ada fai molududu. Aduh. Heto sasa ita, henu mana ita, baboy mani sedededa, ba zoya ngabalu. Lowa lagi sa itu turu lalakoda, nano ila atulo gererada. Tahu iya ya. Atulo mike gerera zimiki ade, ya ade ne, tenga ia lui lala, ikau bo ada, ena tola ia kali huti. Ya. Malahan na ini futi ade, lata unui si genya idanu. Genya idanu. Jadi tak ila bada ono, noni utus loba lagi, huti ade, ena tola te fazawa zimiki da ana, Kembali mai bana hawarazo. baba arazo. Jadi pada ata ila ia magi zimiki da ana, batenga ia langsung zangai selendang, te usi bertindak mengai. Ada poro, aha kedede de ia nai, ena boy uroma dan lahe zimiki. Zimiki na ya izanga. Na ia zangai. Jadi baka pada ata nilai bahwa zimiki ade, tenga ni rencana kunia, bahwa manua rencana, ena tol mangwan ia ke Nonorazo. Nonorazo si futi mikir. Futi mikir. Jadi mungkin daan ang follow lo lagi baniha si Dede. Artinya biar bodoh Boy ang betul tak? Ya, lelala si lelolo. Sabari tolo soaya. Itu lo soaya. Lagi lu hari tata fake bawa original. Ada gimana itu fake susah. Oke. Baik pemirsa dimanapun anda berada dan seluruh rekan-rekan, itulah tadi sekilas cerita dongeng atau dalam arti bahasanya kita mana-mana yang sudah disampaikan oleh saudara kita Bapak Pasrah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita dan supaya juga ini biar bisa mengingatkan kita kembali akan masa-masa dulu bagaimana para orang tua kita memberikan atau mendongengkan kita, masa anak-anak kita, dan mungkin sekarang ini juga para orang tua kita coba mengingatkan kembali kepada anak-anak kita bagaimana cerita-cerita dulu pada zaman-zaman para orang tua kita di masa-masa yang dulu. Nah, barangkali itu beberapa hal yang sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa memberikan lagi berbagai cerita, dongeng atau mana-mana di masa-masa yang akan datang. Demikian, terima kasih Bapak Mapasrah sudah memberikan kontribusi yang baik buat pemirsa dan kita semua. Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam ya ahoru.